You convey the message to the government that we are here to not to allow it. You convey the message. Otherwise, there will be a problem. I'm telling you. This is too much. Minum syashu. Kalau ni, sama dia Singap di. Apabila ignu ngingi smutu. Baik-baik hapan smutu, tekadi benar ke jingi smutu lang. Mereka syu kangat ka dia ke badan kakam. Peji ki jingsni ki badan. Peji ki ki jatri pula infiltrate lang ni. Ki pula yuk man trikam trijam. Lima man pej. People are walking around the world so long vending drugs. And they cannot do anything. Kali no shofes ke ong ba kilawan ong bawan ba arden ong ba kimsha. Amalan video nang ni kamnong anum sya. Ani kam dei ka kalinti ke bade. Am na ki peluit ngarung anum mi jo. Peluit ni ka lek kawan. Kendrai menta. Kiya ki terwa beli. Itu badi open ki pulir kian lah. Mama asya ban pe ya ka jing sale ben jigi bre ke jing. Ibarat kan. Ya nila ban pembet hado kan niru bakadon keseng jo binong di madan. Maki galadi ki alam. Enak ta ni kuat tu bentuk kelar. Nerimenta ka along palat ni haban mi. Boros ka tungim ko ban tukelar ma bidan lagi jong ki ban mo ki nong elam ki baladon. Ada ngiwan mengi ki la bri la nong ngisim ko bu. Re this time ni ngim la asya ban chupet. Hey, kalau kita pun compensate ya gitu kita pun. You are instructed by the government, so you convey the message to the government that see, pardon has come from the Voice of the People Party, so we are asked to leave this place. Kikambean di bapenduk ia ke jela kimla bankang. Gani ke bamdan cipta ini ke bapenduk yu beduk busuk ki bankang. Em ya kata ni muan reban ya kira. Boros kata ngimon ni. Ngim ko ban itu kelar la idon lagu jog seng la ya untuk. Rementa nama pengi baga jingle jog soka ka along palat mabot di bayat terwaru kitang. Tingiwan kita mentang. Kalau kum ni, ya vadi gatur ala khut meeting meni, yo isai yo la ibenyu pai ba pli. Ndai kum ta. Ho don katuk ani ki ba ya terwasa terwa kwa. Ya tu bada ya ngimong re. Don ki bala sedang mensong. Tadon ba complain ne po hokar market kan. Tingi sakit peni gitu kan. Actually gitu basu kumbade kor kubo sulai atat day atat barasa day atat katumle day katungin kumi katungin bentor dah. Hadon bala sedang pelang mani song menin. Tingi yo no complain immediately ne pok hokar market nga solution ngombale pisa kita ngimyo ipat handi ka officer cuma kila itu indai bapli gitu barasa ra dut para kwaira. Tapi kumi katungin ya beta. If katam day magar kadon bor non mi pimlam don kam baklai ka bor. You have to act accordingly as it is. Asu sudah. Kamba very clear iba peli gitu kepada Syamadan kepada Kuai kepada Kod Kubor belengin be kilit arta kiterwarta de kabang tane meninggal asang gadar prak nangut yo complain immediately na po how kar makan al sunding ban sih they don't book li complain kum tu tinggal kerja ngiri kuas mbe bengi suwa tahan de habe mah bala de ka free zone tu belengin sa men buang tu yo one problem system ya then no that not at all dan bo fu ngamenil de meeting ka tu dan berpunya dan security dan meni arba dia kot biti gitu apa yo sisa yo pilek pakalai tu am sar ni lalek dia men lek ik berpeli kepada kuai dia tu pu dia sya bayik imbera am you pikir lo pek tang kau itu ni de leader jeng pai ba ngim dei men lek politik ya kabam dei men lek politics simple as that ngalaongi pi kerja menin ngala kon meeting ik berpeli kepada kot kubor kepada desa rak ketiliga cebalai kum tu kepada rak kuai ngim ko bi gitu ngak hane menin kadon gibala amut bani pelang bani song tu prakana ngut tingya ko complain neki pra hokari tinap karya no kain kata ada gelti mur bancu pincu lekat kebalik bini pakade ke politik is not now the politics in 2028 mende bele politik bam de lek